Ejike Ilford would like to wish you, Papa Simon Kimbangu, through himself, Papa Simon Kimbangu Kyang and his children all around the world, a happy new year. Ejike Ilford voudrait souhaiter, vous, les enfants de Papa Simon Kimbangu, vers lui-même, Papa Simon Kimbangu Kyangani, dans le monde entier, une bonne année. 2020 was challenging, depressing and worrying, but you made it by His grace alone. May 2021 bring you joy, peace and protection. May 2021 set you free spiritually. 2020, ça a été difficile, dépressant et inquiétant, mais tu es arrivé par sa grâce. Que 2021 t'amène la joie, la paix et protection. Que 2021 t'amène la liberté spirituelle. See you at the Century of the Kimangis Church on the 6th of April 2021 in Kamba, Congo, DRC. Rendez-vous au centenaire de l'église Kimangis le 6 avril 2021 à Kamba, Congo, RDC. Centenaire, oyez! C'était